Ndagira ngo muri kano kanya twongere twihuse cyane twerekeza amakuru ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aremeza ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agomba kuyobora manda ya gatatu, nk'uko amakuru aturuka ngo mu bayobozi bakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeza kugenda abivuga. Ariko kandi biranagendana no ko rwose ngo ubuyobozi bakuru bwa Kinshasa bukomeza kugenda bumwizereramo. Ni amagambo akomeye cyane yagiye atangazwa n'abaminisitiri bagiye batandukanye. Ndagira ngo muri kano kanya munyemere twihuse cyane tugende tubirebera hamwe uko gahunda zitwaye, ndetse n'uko abarwanashyaka b'ishyaka UPDS riri ku butegetsi nabo bakomeje kugenda bashyigikira Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo bagashaka ko yakongera no kwiyamamariza manda ya gatatu. Bikanagendana no ko rwose umutekano w'igihugu cy'u Rwanda nawo ushobora kuba wabakomeza kugenda ujya mu kaga ku rwego rukomeye cyane. Reka nizimbye amagambo, ndagira ngo twihuse cyane twerekeze kuri iyi manda ya gatatu ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, turebe ahazaza hayo, turebe nuko nicyo byabisobanuye cyane cyane ku mutekano wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni cyane cyane ko rwose ku butegetsi bwe nibwo bwa mbere twabonye amahano akomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ni nabwo butegetsi bwahuye n'ibibazo bikomeye cyane byasize umwaka wose usize igice cy'igihugu kiri kugenzurwa n'ihuriro ry'inyeshyamba. Ndagira ngo muri kano kanya ntizimbye amagambo turebere hamwe iyi manda ya gatatu ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tunarebera hamwe uko abarwanashyaka b'ishyaka UPDS riri ku butegetsi babivuga. Ariko kandi turanarebera hamwe andi magambo agiye atandukanye agiye atangazwa n'abayobozi bari ku butegetsi muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakomeje kwerekana ko rwose bafite inyota ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akwiriye kuba yabona manda ya gatatu yo kugira ngo yukomeze kugenda ashyira ku murongo ngo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko ariko bakomeza kugenda babisobanura. Ndagira ngo muri kano kanya ntizimbye amagambo, reba wase handitse subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana gatanu kuri gatanu. Minisitiri w'imikino n'imyidagaduro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abona nta wundi wasimbura Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ati twerekeje kuri manda ya gatatu ya Perezida. Abwira abarwanashyaka b'ishyaka UPDS riri ku butegetsi mu gace ka Kasunguru mu ntara ya Kongo Centre, Minisitiri Didier Budimbu yavuze ko rwose ngo bagiye gutangiza inkubiri yo gusaba ihindurwa ry'itegeko nshinga kugira ngo bitume Tshisekedi yamamariza manda ya gatatu. Hashize igihe igitekerezo cya manda ya gatatu itemewe n'itegeko nshinga rya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo giteza impaka muri rubanda ndetse no mu banyapolitike. Izo mpaka zongeye kwiyongera mu mpera z'icyumweru gishize. Minisitiri Budindu mu kumvikanisha ko Tshisekedi agomba kugumaho yagize ati niba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo avuye ku butegetsi ninde yabusigira, kandi se uwo yabuha yabukoresha iki? Budimbu yasubiyemo ibikorwa by'iterambere n'imibereho myiza, avuga ko Tshisekedi yagejeje ku gihugu mu gushimangira ko rwose akwiye kugumana ubutegetsi. Yavuze ko bagiye gukora ubukangurambaga yise tout droit na trois, cyangwa se twerekeje kuri manda ya gatatu. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaganye igitekerezo cyabo mu ishyaka rya Tshisekedi cyo gushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo yiyamamarize manda ya gatatu. Mu mpera z'icyumweru gishize, Augustin Kabuya, umunyamabanga mukuru w'ishyaka UPDS, yavuze ko bagomba gukora ku itegeko nshinga. Yumvikanye agira ati Mobutu yarihinduye inshuro 17, Muzero Desire Kabila yarihinduye inshuro 3, na Joseph Kabila yararihinduye. None iyi ni iyihe ngingo yabuze UPDS gukora ku itegeko nshinga? Mu cyumweru gishize, Bahati Lukwebo, umukuru wungirije wa Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko yamaganye imihate yose yo kugerageza guhindura itegeko nshinga ry'iki gihugu. Mu mpera z'icyumweru gishize, Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasohoye itangazo rivuga ko rwose yitandukanyije n'ibyatangajwe na Lukwebo, ko yabivuze ku giti cye. Tshisekedi uri ku butegetsi kuva muri 2019 ubwo ntaravuga niba yifuza manda ya gatatu, gusa muri 2024 yavuze ko rwose itegeko nshinga rikwiriye kuvugururwa kuko hari aho rifite intege nkeya. Ubutegetsi bwe buhanganye cyane n'ibibazo bitandukanye birimo intambara mu burasirazuba bw'igihugu, intambara leta ye ivuga ko rwose ari ubushotoranyi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo rufasha umutwe w'M23, ibyo leta y'u Rwanda ihakana yivuye inyuma, ikavuga ko rwose nta na hato ihuriye n'umutwe wa FCM-23. Amatora ataha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateganyijwe mu Kuboza mu mwaka wa 2028, ubwo manda ya kabiri ya Tshisekedi y'imyaka 5 izaba irangiye. N'ubundi muri rusange bikaba biteganyijwe ko rwose ngo bashobora gukora kuri iri tegeko nshinga muri iyi myaka 2 isigaye, cyangwa se n'ubundi muri 2026 ndetse na 2027 kugira ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo azabe yongera kwiyamamaza muri rusange. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bisobanura muri 2024 yavuze ko rwose ngo itegeko nshinga hari aho rifite imbaraga nkeya. Nibwo bwa mbere Perezida Tshisekedi yaravuze ko rwose ku mugaragaro ko ingingo itavugwaho rumwe, nyuma y'uko rwose muri uko kwezi
kwezi ishyaka rya UPDS ritangije ubukangurambaga bugamije ivugurura ry'itegeko nshinga. Mu ijambo rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze mu rurimi rw'Ilingala, Perezida Tshisekedi yavuze ko rwose ngo bikwiye ko itegeko nshinga rivugururwa rikajyana n'uko ibintu bimeze mu by'ukuri muri Kongo. Tshisekedi yavuze ko iki gikorwa ngo kitazakora ku mubare wa manda mu matora ya perezida, ariko ko abatavuga rumwe nawe bavuga ko rwose ari uburyo bwo gushaka kwiyamamariza manda ya gatatu, nyamara kandi ngo bitemewe n'itegeko nshinga rya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamusabye kuva ku butegetsi ubwo manda ye ya kabiri yarahiriye muri Mutarama mu mwaka wa 2024 iba irangiye, ariko kandi biza kuba ngombwa ko rwose avuga ko rwose uko byagenda kose bazakora ibishoboka byose kugira ngo itegeko nshinga rihinduke. Mu ruzinduko rwe muri uwo mwaka mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu, Tshisekedi yavuze ko rwose itegeko nshinga rikwiriye kuvugururwa byihutirwa. Ibiro bya perezida byasubiyemo mu Gifaransa amagambo ye yo mu Ilingala agira ati, mwigira ubwoba, itegeko nshinga ryacu rifite intege nkeya, ni byiza ko rwose abahanga bacu babitekerezaho. Ivugurura cyangwa se guhindura itegeko nshinga si ibyo kwitiranya n'umubare wa manda zisaba ko habaho amatora ya kamaramaka, ahubwo ni ukugira ngo igihugu cyacu gikomeze kugenda kiyoborwa mu buryo bwiza. Muri zimwe mu mpamvu yatanze, Tshisekedi yavuze ko rwose habayeho gutinda gushyiraho inzego nyuma y'amatora aherutse, ndetse ko hari intege nkeya muri manda y'aba guverineri b'intara. Tshisekedi yavuze ko hakenewe itegeko nshinga rijyanye n'uko ibintu bimeze mu by'ukuri muri Kongo kandi ryanditswe n'abanyekongo. Avuga ko rwose ngo itegeko nshinga ririho ubu ngubu ngo ryandikiwe mu mahanga n'abanyamahanga. Ibiro bya Perezida Tshisekedi byatangaje ko yiyemeje guhindura itegeko nshinga kandi uko byagenda kose bazagira icyo babikoraho rwose. Mwakoze kubana natwe, muraza kunyemera twutse cyane, twongere dusubire mu makuru agiye atandukanye tuzakomeza kugenda tubategurira 5 kuri 5. Ni amakuru menshi cyane turaza gukomeza kugenda tubagezaho 5 kuri 5 muri uyu munsi wose. Ngerezwa tuyiringire aho Media yitwa Gira Ubuzima TV Speciale, nimukomeze kugubwa neza, ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose. Ni amakuru menshi cyane tuba tugira ngo tugere tubagezaho 5 kuri 5. Reka ntizimbye amagambo, twongere dusubire gato ya makuru yacu ya mukanya gato kari imbere n'ubundi muri rusange.